Sub. Those Dua 599. setengah untuk 512 GT. What's more? Murah juga sebenarnya. Ada macam-macam. Okey, dapat jam ada, dapat rebate, Including our water warranty choice tambah. Wow, tablet murah. Is now 799. available here. And also, Dapat jajan. Tapi so ada this lagi satu harga device will 999. available to purchase Dia besarkan on storage the tu. official Harga website, jam 329 ringgit. 499. So it's available on the 399. shop, on our trade store, and 329. online. Ho! 3,099. 99. Rating. Okey, memang betul lah. Also, Harga Share flagship. Plus 500 Berapa share harga yang 512 is pula? available for 3,299. Okey. Ya, CP-CP Say, ke harga with Magic 8 Pro. Okey, offers betul lah. for the Dia pre-orders. memang flagship The yang pre-order. Jadi inilah dia jajan-jajan yang korang akan dapat. Okey, dapat kamera, ada rebate, ada warranty tambahan. Okey, macam-macam lah ada. Oh, Google AI Pro RM kosong. 3 bulan, 5 terabyte. Jadi itu sajalah untuk launching Honor 600 series hari ni. Apa pendapat korang untuk harga dia? Starting from Baik beli tak? April